iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Pangasim ron, di na ko mapilitan namang tutupking ka. Addan to alto mo kanyak, Dave. Nukunam ang mabutbuteng na, nagpitot ka. Uray pa'y adot barkadam, kanbaknang ka. Anya ka dit mapaspasama ka na kayo atwa. Kaya't yun di maipan iti opisina ti din? Saan tapay analpas? Ay, Apay Dave, anya po ang tiririyo. sika. Inagaw ka kanukin ko na. Anya? Ay, awang matambo ka na kinawatan yun. Apay ko mang ibaga na ti kasi. Kaslakit din, agayan ayat ka. Puro Diyos matday di aron. Nalawag ka di pa iti panagot-utek na. Ngam no saan nagparabang uray baknang. Tutupak kilo ko. Pagustok man tamno di nakabusol. Di mo aramidin ti kasta. Saan nalaki ti apaltingan talapayag mo? Dakkel ti pa nagusto ng aming kinggakin. Apay nga, di mo inaklon. Pudno nga aron kanyak. Ngam sana nga agtatakon ni ti lalaki. Kan pakiayan-ayatan. Ulita, di na ko mapilitin amang tutupking ko na tasaan kong atrasan. Ngam no ka ba alam alikdi kan tiriribok? Kasta ti aramidem, Dave. Aking gaiti ka ba alam, anak ko? Saan ka makirire? Isu matatan, ngam nalabas nga minti na ramid da yaron. Awan karbangan na amang sitar, kin mang bilin kanya kakasya. Anak ko. Isu ti dumbang nga umikay kaninida, tadi dalang rod kayat. Binasta dalang rodin. Dahil tangarod ita, ang mga no pakaisar-sarakam, anak ko. Di nakpagdanakan tatan, santak laki di asaktan. Mapalawas ko. Kin nakasagana ka mang ipustay ti biyag ko kapo kanida. Adayaw ti madanon ti tao ama nagpasensya. Amok tatang, kanayong ibagbagawi da kita kanyak. Wen, anak ko. Ngam nasaktan na kong dayaron. Hay, saan kun nga mo asaritaan? No panang salaknib iti bagim. Wen, saan mo't amabalin nga itayam latan ti bagim no saktan da ka? Ay una, kakaisuna sanda ka sinaksaktan. Saktan nakit din siya sa bali at tao. Anya jay nadamag ko si Kanida. Nga niya, mama. Agad adal kapaylaan si kaki din ti pagapapaan ti lalaki. Anya? Adda na kay danon kanya. Katyak kayat dayta. Ti panagadal mo ti ipasnag mo. Tadayta adal isot kapatgan atawid mo kanya. Kan saan lang adayta? Saan da maaga wenno matakaw? Amok dayta. Ipaspas na kumad. Nasayaat no kasta. Di kay matanagan, mama. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasayaat. Ang kasanon no agbalin at dispirasyon. Dinto mapasamak ti kasta, mama. Saan ko nga libak kada kayo? Ay ayatot ni Dave. Kan no isot mapukaw ko, jak amo na niya ti pagtungpalan ti biyag ko. Makita. Isupay lati kunak. Awan rumba nga pagdanagan niyo, mama. Danta niya ako nagturpos. Sa bagay matkiti. Uray ko na nga da mabalin tayo ti biyag. Kayat ko ti makaturpos iti kurso. Kan kayat ko ti agtrabaho. Dayta ti kalkal kagumaklaunay. Tasi kamot lang ti mangimaton kadagiti negosyo tayo anapanawan day ti papam. Wen, mama? Ti kinabak nang kat mabalin ama ibus wenno mapukaw anak. Ngam ti adal, agtalin na edken ka tungpal biya. Nasakit tinagam ko. Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinagam ko. Iti kaaddan relasyon danida kan dayjay atif. Saan kayo agdanag? Ada planok kin ko na. Balaagak pa'y maminsan. Kat no di agtungpal. Ikak iti pagnakman na.
Ada kabalan mi. Baknang da papa. Ket no mabalo dakman. Makarwarak metla. Takabalan dati mangala iti nalaing abogado. Hagsagana dayjay atif. San asyak tay tao ang nalaka arumukrok ma. Ken mangawat iti pan nakapaay. Nukunak nga awan sa bali. Ang makatagikwakin nita. Kasta ti kayat ko ang mapasamak. Ket no kasapulan nga awan makatagikwakin nita. Mga ramidak iti pamuspusan. Amom ni the friend. Apalan kayo launay kintip. Apay mo't? Nakaragragsak kayo ato ha. Rumbang laang. Tawan mo't panggapuan may ngagladingit. Ikararak ko ang matagnayon tiragsak kayo, friend. Agyaman nak. Ngam kasi tinakunak. Makapagsisina tayo man, wano agiin na dayo tayong tukal pasan ti graduation. Ta siyempre, agsapol tayo iti panggadan tayo. Saan ka amalipatan? Sana parikot day ta. Adamat cellphone na pag-inawagan kayo. Uwan matkit di Anya nga tadag iti mapasamak iti biyag tayo, inton makaturpos tayon. Anya ti mapasamak iti biyag tayo, inton at trabaho ti tunggal maysa. Anya? Ay sus, nagadayon san tinagtang ti panunot mo, Lin. Mut Anya nga tatigasat ti tunggal maysa kada tayo. Hoy! Lumagas ka pa'y! Di na kayong kaskaso ron. Nagbastos ka matan. San agaputan no biya mo ni Nida ket napangas ka matan, loko? Sorry ha. Kunak mo sana siya tao awagam ron. Ada pa nga sa bali at tao dito ya? No sana si ka? Hoy, kun kunamot kanya kon. Damat na agan ko. Pangas ka talaga niya. Anya nga tano disnugan ka. Awan ka po nang ramitim di kasta ron. Pangas ka talaga. Ay, kabalan. Ayok ka. Daytoy pa'y. Dita, nasipaw ko ti imam. Guram kan ron. Nasipaw ko ti imak. Teka, tiritirag ti imam. Anay ko, timak. Saan mo tiritiran? Masaksakitanak. Kapatabak nang kayon. Kung nambala na sino kan? Ay, anya pa'y latar aramitan nyo. Tulungan dad. Sige. Patasun nyo ti dumaruptat at damasakitan da ito. Ay, anay ko. Salbag ka. Kung nambala na sino kan? Saloy ka matlagayan. Gita ka manlayan. Saan ko ang malipatan ti inaramit? Kan pa nang pabain na kanyak iti sango dagiti barkadak. Kinat katawaan. Kan pinanawan dagdag iti sumang kautro a barkadak. Taan kanumot gayam kabailag. Saan ko ang maaklon ti amin? Kas itinakunag. Aramidag amin a kabailag. Tapno maagaw ko ni Nida. Kan siyak ti makaikot kan ko na. Ron? Itulod ka, Nida. Aglugan ka ni ti kotsek. Agyaman na klangan, Ron. Ayam sahanan. Asidag mo ti balay mi? Uwan matron. Kan maysa, maidagas umat na malabasak ti balay da. Saan ka man na sumamsampitaw, Lin? Nagpastos kan. Pangasim, Ron. Mapan ka kumalatan iti papanam. Umaya ka di balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ti rumba nga pagsaritaan ta, Ron. Adda, Nida. Anya, mapantang nida. Saan mo nga kaskaso da itaan mo ko? Ibagakkin ka, Nida. Saan ko nga ipalubos ang may salang akas kinitip ti pagtinagam. Anya? Kadyak mat ipalubos, akas kan ka ti pagtinagak. Uray siguro siksikan ti lalaki dito rabaw ti daga. Anya? Pahiya ka mo. Saan tapay analpas, Nida? Apay, anya ti pangpanggapang kanya ka? Ibagak mat kan karon.
Matayak pa mo muna, sakbay nga agbaligi ka no adamanda ka sa panggap mo kanya. Gapo tabak nang kan? Pag-arupam amaramid mo latan ti kay kayat mo? Papulis na kan tupay. Anya? Siya? Papulisda? Pangas ka talaga. At sino mo't itati ang tatak ko na babae kan ka? Che! Mapantan nita. Pagbasbasulan day tapa nga. Oops! Uy, Una akigtot mon, Pards. dandaninak na padalapusan na iti kotsemron. Adayo pa dayta, tasaan ka mat anasagid. Pangasim, ulita. Di na kumapilitan amang tutupking ka. Oh, ti padasam. Pangas kalaunay. Gaputabak nang kayo. Saan ko pa yan nalipatan, ti pan nakapabain ko kadagiti barkada. Gaputi inaramid mo kanyak, Dave. Dahita ko matipanggap po mga agbalbaliw. Dula unay nga, ma'am. Awan maganap ko makisarsarita iti pangas sa kasking ka. Panawang ka man langin. Hoy! Hoy! Tagkrot ka kiti, ah. At danto altaw mo kanyak. Uray anyang aldaw ti panagkita taron. San ka nga trasan? Apay nga inawis nak dito restaurant. Anya ka na ko na mga ibagam. Saan ko kuman ng ibagaking ka rito yan? Nasaysayat na mo. Anya dayta. Amam, dandaninak pinadamgisan ni Ron iti kotsina ito. Anya? Dandani sana ko na nakapagtepal. Barumpato talaga. Ay, kasi ti kanayan ko nga ibagakan ka, Dave. Liklikam kumalangan ni Ron. Awan maghanap mo, natutupam. Ngam, narigat mo't nagpaspasin siya aklatan. Nasakit tinakam na itinaramid mo kan na itinaminsan. Kasya ti Rombang. Nagnakam ko ma. Ngam, awan sa dayta balikas kan kuana. Amom ka di? Di na minsan, amagbag na kami agawi din kinilin. Sinardinan na kami. Pilitin na kit din alumugan iti kotsena. Anya? Itulod na ka no? Idinto talaga sila din ti balay mi. Ay, saan ka basta sumurot kan kuana? Taamangan no anya taramidin na king ka. Tapanggap wak ko ma, makikuyog kan kuana. Jak tu pulos agtalit kan kuana, Dave. Amangan no dakit di sa bali pampanunutin ng aramidin. Tapno matagik kuana kalain. Nasayaat nga ron no na ibagam kanday tapno amuna. When, mama? Angan anad ka anak. Saan tayo lang nga amo no madimonyo kiti day kay aron. Kat pagaramidan na kay tidakas. Jak to'y palubos, mama. Matayak pa yung umuna. Sakbay ama ipatungpal na no at tamandakas agagam na. Amangan pa'y kiti no agar aramat day iti may pari ta droga. Ay, dahil dati jak amo, mama. Jak mat ngamin unay kabisado ti langa ti nakadrugs. Ado ti pagilasinan. May saditan ti kasla na bartek. Ngam saan mat anak kainom iti arak wenno na bartek. Ah, May kadwa, nalambaga dagiti matana. kasla-kasla ni Ron, mama. Kasla na bartek no daduma. Ngam awan mat malangab nga agat arak. Dahita ti saan napadpadasa nga ramidan kininita. Agbalinak lakit di kriminal. Oras ang nagaramidan na iti dakes. Plano dan sa ka ti mapano ni Jay Bakyo. Tamang lukat da kano iti branch ti negosyo da. Kasta ka di. Iso ti na istorya na kanya kiti na minsan. Saan ko lang amo no patuluyan da. Nasayat nga ron. Tapno maliklikan na ti sa eroan ni ron. Naku namon. Barang no maawatak matiti nag-aplika rakidi ay. Wow! Nagmayatan no kasta? Owan. Hindi man itati kurso nga IT. Eksakto, tinalpas mo a kurso. IT. Owan Lin. Makastra ka kumamot iti call center ang nag-aplika ra kay Bagyo. Tapno, kanayon mo't lang nagkikita tayo. Una. Kat santumot nga ta namang riribok na di aron. Sapay la kumaa. Kibur nga mitay di tao. Ngam kasi din ako nak.
Saan ako mangibusan ni pasensya? Kan di nakpadpadasan na dangran. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Day, ada kamot gaya man, anak ko. Owan dadang, nagkita kami lang kanida, hindi kandon. Uwan Graduation minton. Kit mapandan to kanumatin di Bagyo. Tamang lukat da iti branch ti negosyo ta. Ay, kasta ka, day. Kit, agin na dayo kami. Malaksid na maawat akiti nag-aplikar ak akumpanya di Bagyo. Piso aya? Saan ko ba nga imbagbaga ka na kayo? Bagak tula ko man lumaawat ak. Ay, alakid, ikararag mo anak ko. Awan datan, kit lumaawat ak. Saan kayo itong ngagrigat ngagmulay ti mani, tabako, ken mais? Ay, di nakpakadanagan, anak. Kabailakpay. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ngayon na makastir ka kiti trabaho ki Jay. Iawat yun iti sa bali ti suksukay nyo. Anya? Ay, ag naedak ijay sudad. Uy. Ay, sus, sa anak anarwam iti biyag ijay, nalamin ka no ijay. May ram? Kahit kumuta mapadasan nyo ti biyag ang naginawa, tata. Agyaman no kasta anak ko. Ang kay kayat ko ditoy. Kaslasaan ko akabailan ti agnad ijay. O, anya, nalpasan ti graduation tayo. Anya ti plano nida. Kasi tinibaga kidikan kan. Plano ni mamang timang lukat iti branch ti negosyo may di Bagyo. Kasta ka di? Wan. Awan pa'y mat-update. Nagsaya ata. Ay, nag-aplikar mat ni Dave Ijay. Kat numaawat, ay nagmayatan. Kan maawat ka mat, saan ka di? Una, agsasarak tayo mat lang Ijay. Numaminsan, maburburtiyanak ka ni mama. Oh, apay. Kasla kayat na kaya dayo, huwag mo ipanaw dito eh. Apay ko mama. Diyak nga rodam mo. Ngam, aday tinaminsan, anadanunak idang agsarsarita kan antisolidad. Kat siyak ti topic da? Aniya? Sana kami na nagpadlaw at agos. Kan sandak matanadlaw at talaga. Anya day di asaritaan ka? Saan ka no akayat ni mamang agbanag lang iti awan, ti impundar da iti day di papang. Aniya? Kan saan na ka no akayat akong formula ditan alalaki ti pagtinagak? Ni? Anya ti kaya tasawon ni mamang mo iti dayta? Kas lang di na magusto ni Dave para kanyak. Ha? Wenlin, ngamin nakurapay da Dave. Among matayta. Sino ko mati kayat na? Ni Ron? Sus, isagsagbak mo ti bagim iti dayjay. Saan, Lin? Uri anya mati mapasamak. Nintulat ta Dave ti ayatet. Final ti plano kon iha. Umakarta pa ilang ijay Bagyo. Tamatulo yun ti lukatak abrans ti negosyo tayo ijay. At kayat ko asikat ti mangi-manage. Sige, mama. No pa'y dito'y men, dito'y kandon ti asikaswag. Bumiro kak itital ka ta doatan tumatla ang agindag ijay. Sige, dakaya ti makamu, mama. Ipatag mo dagito'y anegosyo anak. Ta kakaasi kami iti anang ipundar kan papam. Awan pagdanagan nyo. Total, nakaturpos ka iti college. No ba saan ako nektado unay iti kursong ti negosyo? Saan na parikot dayta, mamang? Nanakalanga suruan dayta. Iso nga ron nga idipay, plano kon ti manglukat iti Bagyo branch ti negosyo tayo. Napintas dayta, mama. Ala nga ron, isaganam ti bagim, tamay sa kadagito'y ngal daw, kat agpabagyo ta. Kita agtipan na kay sagana ti opisina, kan ti inauguration na. Okay, mama. Rugya ka rin tamang irubot ka dagiti itugot po. Manulang aldaw, saan ka nakita? Manipod graduation tayo. May ilip ako na ka. Unay, daytan. Kasanod no madayo akan ka. Eh di nakarkaron tumanan.
Iso nga ron ngayon baga nga kita ta dito isu kita restaurant. Tagpakadaakan ka. Personal, nagpakadaakan ka, Dave. Agpakata? Wan. Agpabagyo kami kan ni Mama Inton bigat. Okay. Ngamsang ka aglidliday. Bagyo lang mat. Kan adamat cellphone. Wan matkitiya. Wan gayam. Kumusta mo ti application mo iti Bagyo? Nalpasin ti online interview. Katuray klangan ti awag da for face-to-face interview. Oh, di mayat. Natakaasi ti hapo. Umay kamot lang kaya may di Bagyo. Sapay la kumata maawat ah. Ikararag mo Una, awagan naktong ron na makadanong ka ni Jay. Wan mat Di kag danag. Ited ko kan ka ti address mi ijay. Okay nga talaan kan mamam. Wan mat. Namin, amumutan ti status may tibiyag. Saan kami akas kada kayo nga da mabalin na? Apay akas ta tilangam asimang pa si ka, Dave. Awan datang. Awan ko nam. Nagunag mo ta sinaay mo. Kunag mano kunam nga kita kayo kanida kayan ayat mo. Oo datang, nakita kami. Ada ka de parikot yaw. Awan mo't di. Ngam pumanaw dan di lugar tayo. Kitsan kami to na basta makapagkita. Apay, sa dino ay ati papananda. Agpapagyudan kan mamana. Ay asidagmit lagayam. Manglukat da kano ngamin iti branch ti negosyo da. Day talakit din ti pagparparikot Nagasidag ti Bagyo manipod dito'y probinsya tayo. Uwan matkiti Ngam saan na kaskalakanan na kita kami. Ay kaya't anya nga raw talaga akas ta anak. Kan adamot cellphone yaw. Uwan matkiti Kinsan ay ako na mga adamot application mo iti may sa akumpanya di syudad ti Bagyaw. Ada tatang. Ay sapay radio station Oh, mitlagayam. Awan rumbeng apagdanagam takanayon kayong tumitlaang nagkita. Nagsara kayo pailang, kende? Wan mama. Nagpakadakmat kan kwa na ti personal. Naskan ka di pa ingaan naramid mo ti kasta. Adamat cellphone na paginawagan niyo. Sa balilaan iti cellphone. Ay, talaga ka di ngay ayatem da iya pobre. Mamang, apay akas tamat ti ko nayo. Pudno ba? Ngam, ori kasano, naisakad ni Mang Tasyo ti panagadal na. Ngam, makastrek matlang ata iti trabaho. Narigat ti sumrak ita nga uray nakaturbos ka. Kinapudno na mama, into next week kanon sa ti final interview na iti nag-applyan na. Anya? Huwag naman. May saka na radio station, ti nag-applikaran na iti Bagyo. Ha? Ijay Bagyo? Kuna? Huwag naman. Kunaklakit din nung... Noon niya, mama. Awan, lipat mo tinakunak. Musta kan, Lin? Mayat-mat. Sino ti kadom nga may dito kandon? Kadom ka din ni Nida? Saan? Awanan ni Nida dito kandun. Anya? Wan. Sa dino ti makaranda? Sorry, saan ko may bagakan ka? Saan ko akayat akaguranak ni Nida? Anya ko matidakas na namamak? Saan na nga ron akayat? Anya matan. Dakas launa yan amaamuan ti sa bali. Agtungtong palak lang. Saan na akayat amaamuan ti sa bali nang runagan ka? Anya? Nalabas mo't daytan? Saan ka kumaamasair? Ngam di na kaya't ariribog ang pailaan. Ay, kit ni Dave. Agkit kita kayo pa Nabalagasan kami na nagkita. Maudin day di graduation tayo. Kasta ka di? Kan pumanaw mo tan dito'y probinsya tayo. Numaawat iti nag-aplikaran na akong panya iti Bagyo. Anya? Ijay nga trabaho? No kasta, agka kayo dito Bagyo, gaya? Wan, pasensya ka na. Sa anak-anak kaawag kan ka. No problem. Maawatak mat. Siyempre,
Agisin pa kayo pa di tapag naadan nyo. Wan, kanamong jak ni namnama. At daghang nagatang ni mama dito'y a house and lot. Anya? Ay, wow! Sana all! Di agnaad kayo at talaga ditan? Wan, saan ko nga mo? Amo, inla ko na gamit man sa property mi ditay lubos. Kat iso tiyay ni na yun ang nangangatang dito'y. Bagyo girl kanto nga rodan Kanyan day na ako na, Baguio girl? Unmat! Oo niya, kumusta mo application mo dito'y? Next week, agpabagyo for final interview. Amang ag-training Wow! Anong sakpay lang ti call center agent? Bayat nga agsapulak ti sa bali mastre ka. Mayat mat, napintas mo ti call center na pagtrabahuan. Ado dito'y Baguio. Uwan nga, Rod. Awan gayam. Nagkita kami kan Ron ni Jay Candon idi na minsan. Okay? Kumusta mo tayo, Jay? Nagdamdamag may papankan ka. Nakunak nga awan kayo dito yan. Kasta ka di? Ngem saan ka nga agdanag, ta saan ko nga imbagang, makar kayon di tabagyo. Agyaman na ka. Tumabalin, talaga agyak kaya ta nariribugan na kay Jay. Amok Nasakit tinagam na, ta saan ko nga imbaga. Anya kumamati pagsakitan tinagam na. Awanan, di bibiyang ko pa itiday dya at tao. Huwag Sige, friend. Awagan kanto na makaumayak di ta, tagkita ta. Okay. Bye! Bye, friend! Kumakit. Makastrakat mo, tinagaplikar. No, agkikita kami matla kanain kadanida kan oray ni Dave. Agpabagyo ka, inton bigat ko na, anak. Wan tatang, final interview. Ala, kasyan na ka kumati Diyos. Agad sa apay ko matamaawat ka. Wan tatang, ano sakpay lang dihay. Pagsapsapula kiti sa bali. No napintas lakit day, apay nga agsapul ka pailaan iti sa balay. Depende, no? Kasano ka dakal ti sweldo iyay. Sa bagay mo't kit di Ken pangalakit experience ko. Nandari ka tagsapol iti trabaho. Nang runa kada kami anyo graduate. Day talaag. Untang, kadwan na pag-aplikaram, kadamagan da no da experience mo. Natural lang, ano ka turturpos mo. Awan pa'y experience mo. Puno rin ta. Ngam kasta dagiti kaadwan na pag-aplikaran. Damagan da ka na yun, no dan experience mo. Ay, kitaan man laang. Anya nga ta nakigdot da. Nagsasarak kami ije bagyo. Saan daanam naman asyak ti binilin ni Papa. Amang kita iti Bagyo France ti negosyo mi. A construction and hardware supply. Ay, Juan, sana konektado iti nailipas ko a kurso. Awan parikot. Husto ni Papa. Panawanan nga agtrabaho para iti masakbayak. Tano sa anak nagtrabaho. Tangay nalpasak matan. Awan kwartak. Tadi na kon ikan apulos. Kat ti tarawid-widak ang negosyo. Iso ti pan nakatawid ko. Gan panawanan. Tapno agbalbaliwak. Ay, inton bigat. Agluasa kon nga agpabagyo. Kat rogya kon timang balbaliw iti biyak ko. Hangam ni Nida. Ay, nalagip ko manan. Agkita kami pa'y nga ta. Un friend, agpabagyo agno bigat para iti final interview. Good! O sige, awagan nagtulaan mo sa dinutayan mo. Kagsabat ta. Un friend, Good luck at interview na bigat, friend. Agkararag ka. un friend,
Kat ni Dave Gayam, nagpabagyo ka din? Wansa? Isumati ko na anak kanya. Ala, agkikita kayo nga rod ano kasta? Wan? Sige friend, see you soon. Kasta pa nga rod. Bye. Bye. Wow! Uray kaskas ano. Agkikita ka ni matlang kaganida kin Dave. Kat ni Ron. Anya nga tamat ni update kat kwa na. Gusto ni Nida. Sapay ko nga. Tasaan na idan ariribukan kin Dave. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsingsing pat ka kumaijay. Wan tatang, saan da kapag danagan? Da kayo kit dimot. Da kayo kit diawan kadwayon dito eh. Napigsa akpay anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Nasayata no kasta. Ada nga roden pag naedam ijay. Ay, agbiro kakpay No, mabanil kumakat, iti asid di pagsarkak. Tapno saan ako nagpasahi sumrak. Ada kasinsing ko ijay. Saan ko nga mo na sa dino abandat yayan da. Da sa anak mo't apulos nakapan ijay. Sa dino ka di ijay tatang? Ijay Mirador Hill. Ijay Samad. Kasta ka di? Ang damok, adan bukod da abalay ijay. Ay, iti di man ti kumplito anagan na. Tapatasa ka sa pulan. No residente ijay. Ay sigurado nga amuda ijay barangay. Ayun nabayagan ijay. Iji pa'y labaraw. Adan ijay bagyaw. Sige tatang. Ore agabang nga kiti balay da. Basta walking distance iji trabaho. Ada awak ni Dave. Nagsapan nga imawang. Hello Dave! Nakaawag ka man? Wen, damagag lang no kaano tisang at may bagyo. Itan agrubrubuatak laan. Ay, gusto ka ron. Kahit mo agkwag dan, urayan kayo terminal di boss. Sumagat ka di matitan? Wen, nakakubuatak pa na. Kasta ka di? Sige, agin nuray tangarod ijay terminal tap nadakadwak nga biyahe. Okay, sige Rod. See you. Bye. Bye. Ay, agyaman na. Ada makagiddan ko nagpabagyo. Agbiyahe kita, Nida. Oh, wow! Kat amom, naasin na ti kadwak nga biyahe? Asino? Oh, di mo ko na nga dan BF mo. Ni Dave. Agiddan kami ngagpabagyo. Ada kami dito terminal. Kasta ka, Dave. Sa hour day ta, Di naman lang pa mo kanyak. Awagan nakakumangam ko na kasi ako. Okay, aganad kayo nga ron. See you! Mabalin nga, kikita tayo di tayo doon malam? Sure! Oray, ito na 5:30. Anda kayo tungatan dito eh. Kasaritam to'y guwapo Prince Charming mo. Nakasaganan ti blessing kan grand opening tayo anak ko. Kompleto amin na nakasapula. Wen mama. Ado matendag iti friends ko nga inimbitarak. Sapay na kumata progreso to'y branch ti negosyo tayo mama. At nakada tayo daytan anak. Wen matkit di Ang masapol adag iti makuna aloyal iti trabaho daken honest. Adamat lang kada tayo daytan mama. Numaitid tayo lakit iti husto compensation da. Awan ti rason. Adidag trabaho iti husto. Una, narigat mat no agsosweldo dalatan nga awan mat effort da ngagtrabaho. Kasapulan ti give and take iti dayta mama. Inton bigat gayam kat iso ti final interview kadag iti personnel tayo. Manipod waiter ken waitress, chef, dishwasher ken utility. Wen mama. So, bali, grand opening tayo. At damat promo tayo. Nalaka nga, eat all you can.
Natural. Sa Valenton, ti presyo numalpas ti inauguration. Dahil tama ti uso, mama. Ti eat all you can. Huwag nga rod, anak. Iso anak ka, tinamnamak aromang ay daytoy a negosyo. Kalpasan lang tinasurok a 2 oras. Adda akon ije syudad ti Baguio. Agtaro sa kitiinala ni papa ang apartment apag naadak. Kalpasan na, mapanak ije maaramid nga opisina ken location ti business. Adda ka no lang iti Marcos Highway. Sa anak pa kasano anap na panijay. Naminduan sa langan na panak. Ang awan parikot. Basit lang ang syudad ti Baguio. Sa nakas ijay Manila. Ningata nida. Agkita kami pengata. Apay ajak malipatan day a babae. Nagadumat tinaggusto, ken aggusto kanyak. Ngam ninida tinakarik na iti na idumdumang ayat. Tidakas na, nimutib ang mamirmiraot ti inaklon na. Kasanalin, agsinata dituin. Mapanak iti nag-aplikara. Tay confirm ko, yung final interview. Oras siya. Sa pulag pa iti boarding house ti kasinsin ko apakidagusak pailaan. At oras siya ka. Padasak di mapanagdamag iti barangay. May papaniti kasinsin ni tatang. Tay pa lang ti temporaryo apag nadak. No, at napakanti. Sige, agiin nawag tayo laan kadanida. Sure. Sa nabali, tanukas kasano, agkikita tayo tumatlaan akanayo na. Kasta ka di? Nagsina kayo gaya man kinilin? When? Sa dinong arutayan mo itan? Kapag iti radio station na nag-aplikara. Yung mapanak pa yung barangay hall, ti Mirador barangay. Mapanak agdamag, maamuda ti balay ti kasinsin ni tatang. Okay. At dagayam kabagyan nyo dito eh? Isumot yung baga ni tatang. At dansa ka no balaytan dito iti kasinsin ng saan ko man nga mo. Nasayat man, tap na dapagdagusam. Uray agabang kadakwada na dabaka ti akwarto iti balayda. Nasaysayat man na kasta. Wanya, akikita tayo nga ron inton malam? Sure. Text langan. No. Umay kami langan ni tapis tuyo. Mabalin mat. Apag iso, blessing minton bigat. Umay kayo kitilin. Ay, alam ko ang mga at dama ko na ni mamam. Kanya ko mamatim ako na, katama mo kayo mat. Sige. Inton blessings langan di umay mi. Agsasapa tayo pa lang malam. Okay, sige. Okay, bye. Miss you. Likewise. Anya lakit din ni Dave. Awan pa 2 weeks saan niya pa nagkita, mailiw ka nun. Anyan. Agyaman na. Tanaka-street mat lang iti trabaho dito eh. Oray kaskasano, at damat pa ipagpanakil na kini mama. Saanan alaisan ni mama ti kasasahad na iti biyag. Gapot na nakaturpos mo na ti korso. Sa dino ti paparam ako namin ton malam nida. Kwa mama, agkikita kami kadalin ken Dave. Aniya? Final interview da adwa kadagiti nag-aplikaran da. Kasta? Talaga adito'y tinagbirukan da iti trabaho da. Uy, mama. Alakot tiso Call center tinag-applyan ni Lynn. Radio station mat kano kini Dave. Kasta ka di? Angam ko na da, temporary lang. Pakalaan da lang iti experience. Inawis mo ka di ida inton inauguration tayo. Mama. Tapno saan kayo nga aggastos? Amangan no si kapay lati aggastos. Ay pamlangan ida dito itapag merienda am latta ida. Mabalin mama? Huwan kan bareng i-promote da mo to'y pwesto tayo. Sure mama, maragsakan dalakit di. Nasaya at no dan mastrikan niyo trabaho. Ma'am. Depende no anya tikunata. Ay, provisionary akmat.
Hindi mabulan. Mangrugi ako nitong Lunis. Okay, ang merienda tayo, Pay. Oh, Ay na, naglawag ayam da ito yung brunch restaurant yun, tita. Mabalin sa tiag extra sag paminsan na waitress, wino para inaw Dalaki diway ayo, why not? extra income. Diskarte ti kasapulan ita. Kung saan ka ngagpilpili iti trabaho? Nang ruda no, kabarbaro ka pala nga agaplikar. Saan kami ngagbaypay ni da syudad? O sige, agamot kayo. Umay kami to no inauguration. Inawis na kami mat ni tita. Isupay may na na guest. Kwa, ang tiksak tulatan no maramdama. No, amo ka nakakikin. Ay, pasensya ka yun Pasensya ka, Dave. Na di ka unay na asikaso. Madama nga ti preparations. Awang problema. Maawatan mi. Da kami kidi at daw iti pasensya ka nakadisturbo kami. Awan parikot dita. Isumati ko na ni Mama. Ayaban kayo langan dito eh. O sige, saan kami nga rodan ngagbayag? Mapan kami na. Mapantan rin. Ada ka barbaro alokat a restaurant dito ya? Kan inauguration da kanupay. Kan 50% discount iti eat all you can. Eat all you can gayam. Paro alokat. Sumrekak man. Mabisinak paikit din. Good evening, sir. Welcome to Nida's Eat All You Can. Ada ba kanti ijay? Ron! Nida? Kayat mo asawon? Ada ba kanti ijay? Umay ka. Thank you. Okay, dito'y kalatan naglamisan. Kan mapan kalatan na nga lati ka na medya ya. Eat all you can. 50% discount ta grand opening me. Mayat Makamu ka na. Asikaswak lang na kita agsangkot pa guest. Kita ang manlaang. Anyan apan nakairanranana. Dave, nakita mo yung asino ti pinastrap kan pinatugaw ni Nida iti dayja alam saan? Juan. Niron. Juan, anya nga tatim ako nana nung makita na ta. Kaya anya nga tati pangipagarupan na ita ta nakita na dito ni Nida. Saan ko nga mo? Sa bagay, amo naman nga damin da ito ijay ayan tayo kasyudad. Juan. Anya nga tati kaadana dito syudad. Amo na, nung nagpasyar lang. Anyan, apan nakairanrana na matan asimbrak dito. Siyempre, nakita na siguro tinakapaskil di taruan ang grand opening na ito eh. Di maliw dito. Nakita na ta. What a small world talaga. Agasam, agkikita tayo dito eh. Ron. Hello, Dave. Kumusta? Pulos ajak namnamaan agkikita tayo dito eh. Ore da kami. Talaga ana ilit tilubungan niya. Podno dayta. Kat kumusta kayon? Awan mat parikot kada kami. O nya, okay kayo matlahan dito eh? Sure, friend. Mabalinti makilamisaan langan kada kayo? Kahit ko lang makinistorya kada kayo. Anyat makunam, Dave. Okay. Dave, sweetheart. Oh, yes. Apay din na saan? Agpapada tayo matabisita dito eh, Ron. Thank you. Saan kayo magdanag? Saan ako nakas idi? Saanan aday di ron ngam amuyo daytoy kasangsangoyo ita? Man-manon di Costa Maria. Saan ba ito nga bayag? Kababain kan tito may no, numarabyanak. Ang mga no ko na nagbalog. Sige, imo na matin ni Lynn.
Imanugot ng itulod ni Ron ni Jedagos na. Uwan nga, Rod. Awan mat siguro ti Daka sa panggap na. Tamat ngayon tulod na. Oo, adaking kuha na. Ngam, amang, nadlaw ko sa bali matin titigtignay na. Uwan nga, Rod. Nagnakam matan Ngam, anya nga tatikada na diti bagyo. Ay, dahil tati mo. Bareng, no, dan tumaamon ta kinilin. Amo matay chayan, investigador ano dadto nga. Ito pa ya. O kasi ka, gananat ka mata. Di mo lang mo. Noan niya mo ti peace and order iti pag naitam. Awan mo't nga tati parikot. Kan may isa, makadanon mo ti taksi aging kay tisang ti balayda, Tito Minno. Ah, okay. Sige, sana ka nung payag. Ay, ayan kayam ni mama. Agpakadak lang kayong kuha na. Ah, sige. Amang nadama ko na, no di ka malagpakadakin ko na. Marit na, tibanog ko ng tinapastrek tayo, anak. Wan nga ron, mama. Din to ta 50% discount pa'y. Ngam sulit lata. Sapay ko ma, tamatagin na yung tinasaya at taray tinegosyo tayo dito mama. Wan, anak ko. Ken, kas itinakunakon ken ka. Saluadam dagito'y anegosyo. Kang lunaan ti amin, pilyam anasaya at ti pakiasawaa. Tadi nantukot ibusen laang. Anya? Adu, ti kasta anak. Makiasawa da, iti adda babalin na. Tapnong kuminawa, ti biyag da. Mama. Nang runa iti lalaki. Adu, ti may kamang iti adda mabalin na. Nga ang bisyo lang, tambuta. Pagangayan na, maibuston ti saniko at ti babae. Ipanamnamak kada kayo, mama. Adayo akasta ni Dave. Tamanay po't high school kami, nagamam mo kami. Sigurado ka? Wan, mama. Putno anak ko rapay lang ti kasasanay ti biyag. Ngam mo, nasaya at da a pamilya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangata. Agyaman na, Ron. Awan ang yaman na. Good night. Aganad ka iti panagmaneho. Thank you, Lynn. Bye. Ay, kaslatsak pahilapat dyan. Dakal tinagpaliwan ni Ron. Matunan na kano, tinegosyo nga inted ni Papana, iti syudad. Akayat nasawan. Ang nagmatan dito At akong dito boarding house ni Insan, apakipag naadakpay laan. Nasayap ka rod tadi naka-interailin. Anya? Jesus, saan ko mag-ipalubos Wano? Oh, apay kit dinasan. Anya? Sikala ko man termen na, hindi sa siyak. Anya? Total, nagbali sa matlangan ni Ron. Kan, adda mabalin ti biyag. Pilya, saan napag-arupat kwarta niya? Rabak ko laan, nga mawandagas na nagdaton kan ka kat mo gusto amat. Ay, adayo akas tati agda iti panunot ko. Anya nga iti amom? Oy, di kag sarita iti patapos ako na da. Alawanan, yung saan aday tati ibagat, iso nga imawagak. Oh, anya nga Ron. Pulos aditay nagnamaan nga kikita tayo dito Ti among pay diti kat naitarayamon ni Ron, saan ka di? Wanya Rod, iso naraksa ka na kitimbaga ni mama amang lukat kami iti branch ti negosyo mi dito Ngam saan napasamak data? Tasigon kan Ron, matunan na kano ti negosyo nga intad ni Papana. Anya? Agnaagmatan dito'y bagyo ni Ron? Uwan ka no. Aga ka no iti Marcos Highway, ti pastag negosyo da a construction and hardware supply. Anya? Unak na nakaturog kan, Dave. San pa'y? Katsika, saan ka kadi na banog? Tas iriring ka pa'y lang. Nabanogak. Kalkalpas may nagsarsarita kinilin. Tay mawag mat. Ay, aday padamag ko kan ka. Oh, may papaniti? Kiniron? Nini, apay. Ada ka ditakas nga naramid na kinilin? Awan.
Ngam iso ka nung adda dito Bagyo, ta iso ti mangimaton iti may sa apasdek negosyo da. Anya? Ay, impagarot ko maliklik akon. Ta may kami dito Bagyo, ngam sanot gayam. Kita manlangan niya. Kati pagdanagak, ang mga nusan naklataasar da nga nariribukan. Sa iyatam lang di makisango kong kuana. Nung saan nga bidot nga agaramit iti dakas. Siyak ti makalaban na. Sige. Awan mo't nga tatikas ta plano, wano panggap na. Sige, tanay makaturturog ako. Baliwan tanton ti agsarita. Good night. Laimbag ata nasarakam ti balay da Uncle Mau. Awan tatang. Amo dalaon ay dito yung Uncle Minno. Tanapayag ka nung ayaw man nag-opisyal iti barangay. Ay, kasta kaday. Kan talugraro ti balay da. Papaabangan na ti daduma. Kat kunak nga gabang ako ni ti may sa abas sita kwarto tapakan timat. For transit ka ti may sa akat sa aran ti balay da. Ay, kasta kaday. Ore kat adumat ti kwarto. Agabang ako kunak saan ka numatan. Ay, kit nasayaat Nambang tentak tolat ay ti share ko iti city services tatang. Wen kan saan kang agloko-loko dita? Nang rona no pakababainan ti ulit agmaw. Ay, sanda ka pagdanagan tatang. Kan kumusta kayo ka no? Umay kayo to kano dito ta agkikita kayo. Wen Ken naragsakan. Ta tal-talo da gaya mga da dito Ti puridik da ngawan pay asawa na. Ken ni Auntie Mimay. Ay, kasta kaday. At nagayang pamilya dagiti daddo mga anak da. Ken nadapay dagiti agnaedi ni Canada. Ay, progreso nga ron ni Kasinsin, ano kasta? Ay, wanda Pasig da di adalan dagiti anak da. Talo a babae, ken talo kano a lalaki. Ay, saya atam anak kau. Ulitag, aganad ken agsingsingpet ka ditawan. Wan tatang. O sige tatang. Baliwag to man ti umawag. Kasan. Bye. Bye. Ay, agyaman ak Diyos kau. Tarabayam ko maakanayon ti anak kau. Saan mo ko maaabay-bayad? Kasi na ka tinagsapang umawag. Kasangsangpot ko pala dit pag-opisina, kas-cashier. Hello, may I know who's on the line, please? Nida. Niron da ito New number ko. Oh, kunak na kasi na itayen. Agyaman saan ka pa yung nagsukat iti cellphone number mo? When? Kumusta? Saan ko apagarupan ang masarakan ka dito yung bagyo Kunak nun sa dino tinapanan nyo kan mamam. Ore siyak. Mabalin ka dito umay dita inton malang. Mabalin regularak ang mga dita restoran nyo. Adakan ka dita. Saan mo't mapili dagiti umaya customer dito Agyaman Ang pasensya kan no saan ka mabalin na sangwan ta siyak nga ron ti kahera. Awan parikot iti dayta. Sana bale, adamot na kiti nagpipinta sa waitress mi dito Isudan to timang serve kan ka. Anyan. Makita ka lang. Naragsaka ko. Wow sana all. Ay naron, addan ka ayan-ayat ko. Amom dayta, lipatin na ko man. Kasano, saan ka malipatan? I'm sorry. Masapol nga ramidam dayta. At kaya may rekomendakan ka. Nasingpat ka na pintas. Anya? Agi-rekomenda ka? Siyempre. Kati pa sigurado kan ka anasingpat. Kan nakaadalmat kan napintas. Sino kumamat? Di best friend ko, ni Lynn. Anya? Sige Ron. Pasensya ka na. Ada nga may short meeting ko kadagiti staff. Sige. Agyaman na kiti oras mo. Pasensya ka. Nung na-disturbo ka. Bye. Bye. Anyan ni Ron. Di naglata sardingan? Amo na lang arudan nga dan ka ayan ayat ko.
naataplat ta ni Nida. Adda akon dito'y. Patyak nga ado pa'y tigundaway ko. Saan ko nga ipalubos asabali ti makaikot iti ayat na? Ni Dave? Anya ko matikabaalan na dayjay kontra kanyak. Ikarik ngagbalbaliw akon. Isardeng kon na kiti bisyok. Ipamaysak at arawid-widan ti negosyo ngayon talag kanyak ni Papa. Hanggang sa bali asaritaan no maipapanan ken Nida. Ti may sa kadagiti nakaadalan nyo, anapingat nga agrayo kan kat ibagbaga. Wen, Mama, kunak no naliklik ako ni Dimbagayo amang lukat tayo iti branch ti negosyo tayo dito. Saan mo't gayam? Apay, saan mo kadi magustuhan? Nagtaod ni Ron iti mararaam a pamilya iti lugar tayo. Sorry, Mama, addam ka ayan-ayat ko. Saan ang mabaling nga agayatak pa iti sabali? Ngam saan nga tangad ada amay kariken ka ni Ron ngam ni Dave? Mama, sana dakas no ikam iti sabali agundaway ti may saan napingat nga agrayo ken ka. Lading itak, Mama. Ngam saan kayo amapatgan iti dayta? Hello, Nida. Musta kan? Unaklano nakaturog kan? Pinadas ka lang nga kinunta, kat agyamanak, ta sinong batan pa'y. Sa anak pa'y anaturog. Madamdaman tupay. Kan liplipas mi ang nagsarita ken mamangko nga dayjay Hong Kong. Kasta ka di. Agyaman na karon no sa anak ang makadisturbukan ka. Adda lang min ibagak. Awan nga min ti sabali a pangibagak iti daytoy no saan lang nga sika. Adda ka di parikot mo? Adda nga rod. Saan ko akayat nga ibagakan, Dave? Tama nga na masahir tirik nana. Anya nga min dayta? Nagsarita kami kini Mama. Kat adda na ibaga na kanya ka, jak pa karagsakan. Anya? Apay kano asaan ko nga ikan iti gondaway ni Ron. Tangay iso kano ti talaga amay kari kanyak. Apay, saan ka di amay karinitid kan ka? Nakaturpos mo ti adan na? Huwag nga Rod, ngam mariknak asaan ang pabor ni Mama. Nakaturpos mo ti David ti adal na ngam jak mo. Kasta ka di? Huwag nga Rod, friend. Panagkunag, kat nasaysayaan no ibagam kin data. Kat pagsalitaan nyo, no anya kinasayaan nga aramidan nyo. Pampanonotot mo takasarita, ngam amang ano sa bali ti pagawatan na. Man nakaawat ni Dave. Panagkunag, maawatan na data. Kat nung kasapulan nga iro-peryo ti relasyon nyo, ti aramidan nyo. Ay, mariribu ka nak. Ada kayon iti husto nga edad ken Dave. Mabalin nyo lang pati ang kasar nga oray awan pamalubos ni Mama no laptan na kayo. Sige. Kasaritak ni Dave. Agyaman na ka. Kan, pasensya ka no nakasingaag. Bye. Bye. Nyalakit din kami na ni Mama. Apay akas chay. Nagbalin sama ta ng materialistic. Hello, sweetheart. Hello. Anya nga oras ti free time mo? Ago fak iti alas 3 ti malam. Apay? Sige, agkita taman. Gamsan na dito ya. E-text ko ka no sa dino. Sige. Sukunan ka lahanin dita. Ada mo tilugan po. Sige, may pay. Kaya't kung kami na makapagsalita ta na imbang. Uwan, ta ada mo ti bagaking ka. Nakasarita kami ti station manager. Kat ada yung magana kanya. Kasta? Okay, Rodan. At pakadaklan ka ni Mama. Kasta, bye. 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 Ano nga tatibagan ni Nida kanya? Kasla na pati ko na eh. Sabagay, damat lang ibagaking ko na. May papanit na nagsaritaan may kan manager tayo. Napintas tayo nga opportunity no bilang. Lugar ka? Wan Mama, ada naman pang gugatangan ni Demol.
Sure ka nga ijay ti papana? Agkita kami matlang ka ni Dave, mama. Adala na patagunay nga ibagakkan ko, ana. Kuna kung kat. Please, mama. Pakasag ng tipusok da ito'y. Santa ko mama talapdan. Tagbalin kan san ama agga po iti day tanga ibagbagam. Saan na kinamaag da ito'y, mama? Tauri da kayo matidi, nagayat kayo mat. Aniha? Malaksit no saan yung nga inayat da di papa. Hindaan niya ka din day tanga ibagbagam nida. Sorry, mama. Mariknak namin. Saan nyo akayat ni Dave para kanyak? Nida? Nati kayat yo para kanyak ni Ron. Gaputa da mabalinda iti biyag. Sorry, mama. Saan ko ngay ayatan ni Ron? Nala, mapankan. Ang mga numakalok sa awak pa'y kadagita nga ibagbagam. Naidagasak lang agkape, ma'am. Ay, ngun Fruit ti kape mi dito, Ron, iho. Ha? Ay, eksakto, ma'am. Dayta ti kape mi dito, natural coffee from Benguet. Mabitlaan ta, yagdan ti order mo. Awan sakit din ni Nida, ma'am. Nagpakada. Ang sarat da kanu iti boyfriend na. Amok man day jay. Agpakamaag anagaya iti pobre. Ha? Ay, saan yung sakit di kahit ti BF na? Kuba, isumot ti kayat ta. Ti pagdanagaglaang kat amang ano, agpa nagto nga awan dagiti sanikwa nagrigregatan mi nga impundar iti dayti papaan. Apay, ma'am, saan ka di mapagtalkan ti kayan ayat na? Adaytan ti kape. Okay, Ron. Just enjoy. Panahon ka pa'y dito'y. Nagbanglo. Kun sakto da ito'y brewed coffee, Adan sakit din ang namak kinida. Nalawag. Saan ang magustuhan ti mamaninida ni Dave? Kaputa may salang anak ti Manalon. No kasta, sa anak ang maawanan itinamnama.